Урматтуу мекендештер, урматтуу айдоочулар. Эгер унааңыздарга газ койдуруш керек болсо, биз сунуштаган Автогаз газ жабдууларын орнотуу автосервисине келиңиздер. Бишкек шаары, Жазыра көчөсү 58Б дареги. Тагыраак айтканда, Чортеков чоң көчөсү менен Ахунбаев проспектиси кесилишет. Бул жерге келсеңиздер, жанында май алмаштыруучу жай бар. Автогаз газ жабдууларын орнотуу ишканасы. Италиянын Тарелли деген редуктор, фильтр, форсунка компьютерлерин коюп берет. Принц деген эң сонун зору дагы бар. Каалаган унааңыздарды алып келиңиздер. Ушул жерде команда эң жакшы кылып сапаттуу коюп бермекчи. Кызматыңыздарда. Her grup kime götürüyor? Benim arkadaşım. Ya. Siz bir yakacı verir misiniz? Masayı tutuyorsunuz. Nerede kimse? Ertemeğin geçiyen işteyiz. Olmuştu koçun tazalar, atacakmış böyle. Tazalar bitkenden keyin tuz seviyoruz, anan daş. Hatta biraz katır, eküştü maşinalar azayar. Şunlar bir sefer kıvırağız. Tutanmayız yok, şahar tazalaş gerek. Ertem şahlıkta da bu da püstü bulmuş gerek. Bir de şov tüküyelim. Hatta zaten solun kılıp kürüp, tazalap, solun kılıp paratıratı önem adamı. Ertem ne saat getire durmuş kaldı. Давайте,